Karbi Langpi Island. You can see here the Karbi Langpi Island here in Dikisir, Langri, near Langri, West Karbi Anglong. Woo! This is the Welcome to Karbi Langpi Island Eco-Tourism Park, Dikisir, near Amtrang, West Karbi Anglong. Welcome and bangik non. Let's go. Dahil don marli tum Karbi Langpi Island lo. Dikisir long man lo. Non se adim se marik bom lang. 80% 90% tangalo busi pumilo sitak kasi marang ji dola kala itum se marik bom. Ada tai sia place lo don marli tum. Lain no. Penili tum non ke dam ji ha dagi onili tum ari sang ho tum di tum ara pet tum ke ha dak se dam lab lo. Ulai ke. Onli ta dak se dam donik po. View lang thay don mari tu ning sam jin set arbe jang se or hả món gì lọc lắm rồi mấy bị lọc kente ses lo Thakaru dam po. Ê cô, lang nó thoát thế. Bỏng phô ăn rồi. Cô ra đây. Lang kia lang đi đây, lang không. Almost 50%, 60%. Asai bang tai gelo dah. Alang itu pen pudi mingke. Kalau lo cuma itu. Ya. Coca-Cola. Okay. Hao, kita colong lihat tuh nih yo. Coba dah kamu. Aku do fresh bean boil do gajar do pipilone do boil do ang serong pun Thengke. mendi do thengke do di bom lo adi mang bihek view dan mali tu. Ek bom lo. Ready bom lo. Aku mali. Pesan lo lang mang ho. No na phano anta. Oh to kita mali lo deh. Oh, to.